بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه Ministry of Islamic Affairs के फरातों इंतज़ाम को गें हिंगा मी इहिया फोरम के देवन प्रोग्राम होरिया बेफोना बढ़ाते बे होरिया बेफोना आदि टीवी मधुवरिको रेडियो मधुवरिको मी प्रोग्राम कवर करम दा होरिया बेफोना बस प्रोग्राम और बड़ा मरहबा दन्नवां मी प्रोग्राम फशिकम मीडिया कीर्ति कुर्बान के बरकातों कीर्ति कुर्बान के विद्यालय देवी अलकारी इब्राहिम शिफा मेरे बस तबे फुलुंगे हित्तकुगा दीनी शूर आदा कुरुमटक नोता तिबे फुलुंगे इल्मी कंजु इतुरा ताज़ा कुरुमटक अलगुमेंगे पेनलगा देबे फुलुंग अब तिबेवी हम गैमस टीवी बल्लवा बायका मिता वडान तिबे बायकं अडुअस्वा बायकं आ एवस मोने मितनकुने मिदिने मिदबे फुलुंगे वाहक आद मिदोगे तिबे फुलुना मालूमात हिस्सा कोलुमटक नोता दीनी गोतुंग अलगुमें रोफिलुमटक वडान तिबेवी डॉक्टर मोहम्मद शहीम अली सईद आदि शेख मोहम्मद कुबाद देबे फुन्नस प्रोग्राम और बड़ मरहबा मेदस कुरेरे के फदांग अलगुन में तिबे फुन्ना वरम अगुबड़ो वरंग अगुहुरी मालूमात के शेख उम्मीदवार को हिस्सा को ले तो बजाना मेरे आदि इतुरु फावरी खबर वैसे बोए यही तिबे फुलुंग हम कुरिए के से फदांग SMS कुरेवेने गई मेरे इसमें हम जीव एनएमएस मेरे तंकोले फासे है को मिबा म्योती IF जसवाफा हुस्तंकोले दो कोलवाफा मैसेज लिवाफा फाहिंग एकें एकका मैसेज कोलवान एरों अलगुमन्ना ए मैसेज लिवमदान वगुतो एव्वरकुं मौलुवा गुळुमुरि गिनस वातके मियदवस अलगुंड कोरुमगे फुर्सत लिबेने कम वर बडंग उम्मीद कुरं आदागमतिं फेशमु गोतुं देबे फुन्नवस अलगुंड फस्टर कमेटुगे इंगेतो कोडकोडो गोतकोले अरवान मी मौलु कुमसरक कियालमटक नोता ए कमगा बेगतुं कुमसरक वाहकतके दक्कालमटक मिगतुं फेशमु कुरीगा देसे फारो SMS कोल्लान गों हनान कोले देना एगोतकी IF जसवाफा हुस्तन कोले दु कोलवाफा मैसेज लिवाफा फाहिंग एकें एकका मैसेज कोलवान इंशाअल्लाह तिबे फुलंग गिन स्वातका मी पैनल जवाब देने का उम्मीद कर मी गोतुम फेशमु गोतुम और डॉक्टर शहीमा हवाकुला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद एम्मेहा लोबती अखुन्ना उख्तुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु आदम फुरतमेस अवगण लिबे वरबडु फले तिया एम्मेहा लोबती अखुन्ना उख्तुन्ना एकुगा मी फोरम गा मी बरकातिरेगम व रमदान मोगतिरेग बदल कोल्नु अवगण लिबे वरबडु फले मी इह्या फोरम अवगण दावत वीती मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स अवगण वरब शुक्र दानवा आदि खास को अवगण गे लोबती अख मिनिस्टर डॉक्टर अहमद जियाद शाह आदि ए मिनिस्ट्री के एमनिक फाना एक मसे कुरवा एमहा बेफुन्ना अलगुन वरबोड शुक्र दानो आदि मिहा हिफसे ह मैजान इह्या फोरम के कंत तकुरिय दाकम अलगुन लिबे वरबोड फले
ekam wahakko algon Ministry of Islamic Affairs wara ikhlas kama kuga shukra heod waraddu kuran ade mire algon menna bahus kurma nota waka dekuma amjifa mawduaki Islam dina media ade duniyege bay demokrati mujtama taka nazar hingale ayruga media ki war barugada wasilete bay mujtama toge timmana barukum go sifa kore ehnames agunma islami nazar kun dannawai iruga denneveni bayan ko dinumuge baru ei islami shariatuga nota islam dinuga war matir maqame difawa barake algona dannawan kere bayan ko dinuga barake ei islam dinuga ama evwana barukum go yes ehni kirt qur'anuga maang allah wahi kurawafe ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan kaleg faanuge veri raskalange maga goala vashe hikmata riveti wa'da ekoga adi riveti gotuga eba me hunna jadal kurawashe ege mane ki hujjata burhan ge aliga haggu bayan kurum gotum emi hunna bayan ko dinu islam dinuga wa matiri goita matiri akhlaqiyat islam dinuga matiri aqida mima matiri masakata ki mi insanonge tarikh feshuni sure miada hame levigem wa fitri kamake denno mes goenno adam alayhi salam ufeddo mafoga maang allah ekaleg faana unganna wade vihuriya takech wa allama adam al asma kullaha huriha takechge nantaka huriha kame bayan ko devvi adi e foga adam alayhi salam maang allah korwani malaikatunna ivwashe ambihum bi asma'ihim ehme mami bayan ko dinumge bar uganna dinumge mi wasile insanunge terega allah subhanahu wa ta'ala wafa fitri kamemme ehme kirt qur'anuge smain allah wahi qurwa fa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu anhenaka firhenege kiban tiaba mihun ufaddawa duniyege eki kankoltogo tebame lavwaf mewani ebbe ko anebbeka taarafu mattake ebbe ko anebbege saqafa ebbe ko anebbeka hissa ko taarafu mattake ehmema migen awmen enge echki bayan kurumge bara maulumat feturumge bar ngota maulumat feturumge e sifa e insaniyatuga man allah lavwafa wa tabi sifeke adi insanunna kantata uganna dinuma allah subhanahu wa taala ekeki wasiletta medwar kurev algon men tarihuga aduham notakit qur'anu sagom negen ebe adam alayhi salam ge debe de darikalege meduga hingadi hadisa e guligen fab'atha allah ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi kale fonwa enaga akh waldana goy ene unganna deviye e wasilete ves algon men aduham Sulaiman alayhi salam ge wahakage terem ves hudhud ge wah enota hudhud ge wahakaga hudhud e ada kora dawra ki ei khabarta genesinum ge daw saba kiun awashu ge khabar genawma ena genes Sulaiman alayhi salam danwani wajituka min saba'in binaba'in yaqin sabaun mi fenun ada khilaf hadisa be malumat hifagen hudhud sayyidina Sulaiman ariha ais e dannawani Sulaiman alayhi salam elimun khabar tawga wahaka enama Sulaiman alayhi salam e jawab devi goin ei mi zamanu ge ves mujtama utakan oi war matir ibretel firawan ei adi hudhud as e wahaka dannawa dennewma ekuga Sulaiman alayhi salam vidalwani qala sananzur asadaqta am kunta min alkadhibin tiya genestin khabaraki tedu khabaretto nuwata ei dogu khabaretto timan kadefan ballawa hushime ehme islam dinuga malumat fetruma khabaruta hissa kuruma mikankam ki war matir maqame deifa wakame ehnames mikankan qaid kure femani war matir sulukiyat ge terega war matir akhlaq ge terega ehma mi zamanuga algon men khabaru fetura ule wasilatakum war bodo visnanje e befrun ada kurwani war matir dawre war matir maseketake e befrun ge masekke algon men ge maywegen wa islam dinuga matir asasiyatuge makarimul akhlaq ge terega hifa hattagen kuriya gengo sinama ekam wegen daane mujtama akhlaqi gotunna
ilmi gotunna maulumatu gotun wara a usminaka datur qur'ane wara bodu samoka jazakallahu khaira ade wara muhimu fidawlage hamga muslibigen edi agumnenge devna shehu anika sama komsaraka kudukuda kon hamade me denne vihen fasara community malumat kolen anika sakolan sheikh muhammad kubat bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ade me furtames wadati be ma be fonna mi ihya forma marhaba dannomu adi islamic minister me fursada wi ko mattaka shukr dannomu amur dannawalam beenu wani me furtama media ay koncheke media ki khabar libigatuma khabar for ko dinmuge khabar libigatuma adi khabar for ko dinmuge wasile adi media wanji hene e mujitamaun ufedigen anna ichekkamga ega maane ki algon ben divih rajyega tamsil ko demwani divih mujitama divihinge visnu divihinge deen divihinge deke goy divihinge khiyal divihinge akhlaq divih saqafat divih aadakat mi divihinge media fenne jehene kam echisagi ya khilafa divihi media fennani europe ge akhlaq europe ge aadakat noni hen kommes qawme ge akhlaq hen kommes qawme ge aadakat kam wanya ega maane ki ei divihi media none ei saqafin ebaminge tamsil podde saqafata nisbewa media den hama yakko danwalam beenu wani media ei huriha zamane ge sonnech deme dr shahim vidalni e zamane ge miyonnani e zamane ge saqafata gule gota e zamane ge kureruma tarakkiya e duwasore ge insaniyat deifati bi hisabaka bala eruga hisabaka gule femwarage media e insanunge terega beenu karomu ge diyai ega maane ki hirat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanu ga media ge beenu karomu diya adi ega fahun na ega kuriga dawratu guys media ga beenu kore mundiya algon men balalama higa kirit rasula beenu kore media ki kobato ade miharu algon men beenu korani ege wadan wane fadein adwaha media ya bala media ya adi hama fadein kiya media ega terega tv ya adi ege turun radio ya ege turun social media ge me ha wasilat taka twitter facebook adege turun youtube me ngos mi hori ha ichi me ge terega bahi mene jirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zaman go oti media to algon me veje visnala erun nun to algon me ge ekalege fane media ge beenu kurevika ade e zaman go beenu emme bod media ge dawran ada kura begi lewverinna sha'irunna wahaka dekun terinna adi ege iturun khatibunne mi kiya me unna qaswas waha kiya wala mi hun neki etanega faad ga waha kata fatura teduvies doguvies waha kata fetumuga beenu koramuge ndiya wasilate kirat rasulullah zamanu ga oti midanna wahe lemverikan emme warogoda kamaka beenu korefa mi heku izzeteri kuram beenu vejjiya lemveriya ka komme soraka laari kola dinima e lemveriya nuni ana ruhe gotka ruhe faaduga mi hekuma banya ena e jamaata kandis beva ena qabila ga mi hekuma banya ena ga waha kata hunani e qabila nisbe wagota e qabila mi hun ede gota وهل انا الا من غزيه ان غوت غويت هرنك غزيه وانها غميك غزيه وانها غميهم مغفر دنيا ما اسم مغفر دينه وان ترشد غزيه ارشدي غزيه وانها غميهم حمم غندنيا هرمس داني حمم غند مي زمانو كان اي غوتكي دين كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان غفان عبد الله بن رواحه مي دي بيكلو ور بودا بينو كرو بيكلي فانوge دين فتروي ومتaka كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكيف وسنه ورغنا بيكو ديما كوللاغ ngolo ekale faanduge islami da'wat natal mataka islami da'wat fandu kollu mataka ege tiraga iskontibi bay mi hunnaki ekale faanduge aaylaga befu mi ge tiraga olon algon handam wagotuga abu sufyan ibn abdul muttalib kiya bekala befulo abdul muttalib faandu darikale abdul muttalib faanduge al haris ibn abu sufyan ibn al haris ibn abdul muttalib एक माने की अब्दुल मुत्तलिब काफ किया बेफड़ मिहा गाय बेफड़ किरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोक जहा एकले फण फ्रसार को आड फ्रसार को हार वाहदंग एने दिमा एन कंट्रोल करव मा नोते एने रजु देव मकीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगवनी हसन ए मकीरत रसूलुल्लाह मीडिया के बेनु करे वाहण दन हसन विदालवनी ओजु एमे रजु देव वारे वरूहुल कुदस माक खलेग फान है जिब्रील के फान वडागन बे रूहुल कुदस के ही तरीकन खलेग फान ली वडान वाने एहे मै खलेग फान मीडिया के बेनु कर विकांगे बे ए बेंगे किरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे गुतम हसन मीडिया के हसन दुहम रवाहा मीडिया की खलेग फान दालवनी की के तो अला अबलिग अबा सुफियान अन्नी फअंत मुजव्वफ नखब हवाह अबू सुफियान कारेगा बुणदे है फअंत मुजव्वफ कली की यतरेगा एवस इच्छे नहीं कोई काल मी है कोई है दिफा मी है के
فأنت مجوف نخب هواو دين يا بدكم بناني ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواو بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادته الإمام وهذا هم رامعك كلامك ورني قطعة تبي على أنهرون النومي أهرم عبد الدار وانها كميهم نكمل كل حسابك أميهم كديدا يفهم أنهرون الجسيم على أنهرون الجسيم على أنهرون الجسيم ميري بالله رد دينه مغفر ورقة كير رسول الله ميريا دين كير رسول الله بيهوت أنك أنا بدارواني حسن بن ثابت بدارواني أتهجوه ولست له بكوفين خليه محمد غفان هجوك يعني هي ولست له بكوفين خليتي محمد غفان كفوا مواميه النون وخيركما لشركما الفداء خليتي نبامي كوباتي خليه وني كير رسول الله فداء دين كي يا بدكم موناني يا بدكم حسن بدارواني فمن يهجو رسول الله منكم وينصره ويمدحه سواء كيبا كلامين قترين كيرت سلام هجو كيامي هنك إكليك فانا مدح كيامي هنك هم يواني أي الله رسوله إكليك فانا كلام الريتي واهك دكاك إكليك فانا مول واهك دكاك إكليك فانا إترك ماشين نكران بل أي الله سبحانه وتعالى فنوا أفري ميبو فنوا أفري إكلام مسنجر إكلام رسوله دين كلام كن تعرفين إكليك فانا حق وقرآن ونان إتر تعرفه أدي بنان هي إكليك فانا هجو كيا إكليك فانا فرسار كم هار واحد تي كم بين هي الله رسوله إترك كيا نيجي نونان دين كيا فدين إهم بدال فتين حسان بدال واني لسان صارم لا عيب فيه أهرنج دولكي ورا تون كرديه فلا دولكي لا عيب فيه إيجا يبسك العيب النته وبحري لا تقدره الدلاو هذه ماجي ولكي إيجن فيننا مدوا ولا بسنونه واهكي ماجي واهك تكا أهرنج فون عبارة تكا كليبن رد دينه مع أهرنج ميجي ولا يتوسلوا مي دوها وسوبن هوري كم نونه دين بدال واني كيكه فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم فداء أهرنج بابا يا أهرنج ماما يا عليه من أمين فيها كيرت رسول الله دفاع كرمتك أهرنج قربان كل فيه إما كليك فانا كلامنا كاري بسنوينه أهرنج هني ردوك مقامك كليك فانا كمان دفاع كرمتك بل لو أمير كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان وكليك فانا ميديا بينه كرامي ده ما يقول سنو باقي تو كاس زمان وكاس ميديا بينه كرام تنتي بيفرنا فينو دان نوان فيرون كاس هيرواري كيرت رسول الله موسى كفان زمان وقتي سيكور كوريان عرب أي يرجع ميديا هم كم جهم بار موسى كفان رسول كم دعوة كرما يكيغا فيرون من حاضر كوري من فرفتو قليل فهنا واهكتا جنبي كم بيجنبي كم باي فيرون أنا ميديا أنا سيحر وري ناس كينا ميادني حقيقة مولواني سحروا أعين الناس مستقيم لو تكن ميو سوريا إما ميديا مكورا كمكي أميهم أنا ميديا مكورا كمكي ميهنا مولواني حقيقة مولواني وجاءوا واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم هذه مستقيم بيروغنا ولا حاول سيحر جنسي إما أنا كي كده ميديا مبونني أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فرعون كارغامني أهرم مي خندق غندو كتيرة مي كولي غندو ميديا ستانت أهرم غادي ويجي أهرم نكونشينه وناني كونجورانه وناني فرعون يبونني قال إنكم لمن المقربين إهنا دكتور إهم ويجي كلام نكى تمن يا كتن كرامي أريس بيكرون كلام هذانا هم مامي فاسا هو دمك بيرمو فاسا كبيرمو أدي مقام كبيرمو سيحور موسى كفانا هجوجها يكلي كفانا معجزات نتال مرتكا مسك كوري أدي يكلي كفانا كنني معجزات كبدلوا معجزات دركول مرتكا سيحور كأنت تغنى هنگي مستقبل لوتا كسيحور هذي إبراهيم هنگي جيتي بيفنا ودانوان واتك وكالها مستقبل لوتا كميدكني حركة كوراي كده هيكوتك إيه نمس موسى كفانا ما الله ده معجزات كيام حقيقي معجزات إكليك فان معجزات كسباب إكليك فان اللي أساقول بدل يوجد حقيقي حرفيا كأمفون أميهم عندي هوريها سيخرج هاهورتها كأميهم عندي سيخرج واتك موسى كفانو ك أساقول كفرفيا كسفاق عن أساقول كهوسكولي ميديا إزمانو كبينو كروم دياغ كوريكي آه إيه ما كم زمانك جالس زمانك أقوله قطع إبا إيه بينو كوربة ميديا بينو كوربة إيه معلومة من ما رسول الله صلى الله عليه وسلم جه إتر رواية تكون معلومة من إنجا إنجا فور كودينو مدين فور كودينو ده من دكتور شايم سدالي فداي مدينة كي فور كودينو مقدينه ميديا بينو كورنجه هدينه إكلي فان حديث كرباني بلغوا عني ولو آية تمن كلي فان كفراي بقولون إم آية تبيس
ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೇರೆ ಕೊಂಡ್ವೆ ಕೊದ್ದೇರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮೆದುವರು ಕೊಗ್ಗೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೇರೆ ಏರುಗ ಮೀಡಿಯಾಕಿ ಲೆಂವೆರಿನ್ನ ಇಲ್ಮ್ವೆರಿನ್ನ ದನ್ನ ಬೇಕಲುನ್ನ ಮುಫಸ್ಸಿರುನ್ನ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಕಲು ಮೆದುವರು ಕೊರವಾಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ರಿಸಾಲತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಗೊತ್ತಂಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮನ್ನ ಉಸೂಲ್ತ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮನ್ನ ಹಿಸಾಬಂ ಐ ಆದೆ ದೆನ್ ದನ್ನವಾಲಂ ಬೇಣು ಮಣಿ ಎಹಿಮ ಹುರಿಹಾ ಜಮಾನೆ ಗಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮನ್ನ ಇಬ ಮಿಹಾರ ಸಾಫಿಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಮೀಡಿಯಾ ಐ ಬೇನು ಕೊರವೆಚ್ಚಕಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಜಮಾನೆ ಗಸ್ ಬೇನು ಕೊರವನಿ ಜಮಾನೆ ಗೊತ್ತಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮೀಡಿಯಾ ದೆನ್ ವಾಂಜಿ ಹೇನೆ ಹಕೀಗತು ಗೈಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡೆ ಮಾ ದುರಕ ದಾಕ ಬೇಣ ಮೆನ್ನುವೆ ದೆನ್ ಹುರಿ ಸುವಾಲ್ತಕರ ಆದಿ ಕಂತತ್ತಕ ಅದಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆ ವಿಧಾನ ದೇತ್ತು ಆದಿ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಂಜಿ ಹೇನೆ ಮಿ ಕೀಕೆ ದನ್ನವಾಣಿ ನಜಾಹಿತ್ರಿ ಎಚ್ಚಕಮ ವಾಂಜಿ ಹೇನೆ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಗೆನ್ ನುವಾಣೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ್ಗ ವಕಿ ಬಯಕು ದೆಕೆಗೊ ತಮ್ಸಿಲ್ ಕೊದ್ದೆ ಎಚ್ಚಕಮ ವಕಿ ಜಮಾಅತೆ ವಕಿ ಜಮ್ಇಯ್ಯಾ ವಕಿ ಮಿ ಬಯಕು ದೇಕೆ ಗೊತ್ತ ಮೀಡಿಯಾ ಬಟ್ಟಂ ಕೊರವಿಗೆನ್ವಾಣೆ ಮೀಡಿಯಾಗ ಉಸೂತಕ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಡೇಳಿಗೆನ್ವಾಣೆ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಂಜಿ ಹೇನಿ ಮುಗಿತಮ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರಾಯ ಚೆಕ್ಕಮಗ ಇಸ್ಲಾಮನ್ ತಿಂತನೆ ಕಮಗ ವಿದ್ಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದಾವತಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಇಸ್ಲಾಮಂಗೆ ಇಕ್ತಿಸಾದಂ ಇಸ್ಲಾಮಂಗೆ ಸಖಾಫತ ಇಸ್ಲಾಮಂಗೆ ಕುರಿಹಾಕಮಕಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ ಗುಳಿಫ ಕಂತತಕಂ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರಾಯ ಚೆಕ್ಕಮಗ ಇಸ್ಲಾಮಂಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಂಜಿ ಹೇನಿ ಇಸ್ಲಾಮಂಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮೀಡಿಯಾ ಏನು ಕೀಕಮಗ ವೆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಂಜಿ ಹೇನಿ ಜಾತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಫುರುನಾರ ಮೀಡಿಯಾ ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ ಅದೇ ಮಫ್ಕರವಾತ್ ಕೊಡ್ಕೊಡು ತಂಕೊಳೆ ಇತರುಗೆ ದಿಯೈ ಮೀ ದಿಮಾವೆ ಕೊಡ್ಕೊಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಸಲೆ ಕಾಗೊಳಿಗೆ ಅವನು ಇತ್ತಂಗರಾಫಿ ಮೀ ಮೀಡಿಯಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಕುರಿ ಜಮಾನುಗೆ ಸ್ವರ ಗಿಣಬೇಕು ಮೀಡಿಯಾ ಬೇಣು ಕೋರಮು ಯಾವಾಹಕ ಅದು ಖಾಸಕೋ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಜಮಾನುಗಾವೆ ಸಮ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಏಕೇಕಿ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಬೇಣು ಮರ ಫುರಿಹಮಗುತುಕ ಕುರೆ ವಿಭಾಗ ಅನು ಮೀತಂಗರನಿ ಯಜಮಾನುಗ ಎಜಮಾನ ಮಿಜಮಾನ ಅಳ ಬಲ್ಯಾರ ಇಂಗೇತೋ ಮಿಜಮಾನ ಕಿ ಹಮ ಅತುಗ ಅನೆ ಮುಳಿಂಜ ಮುಳೆ ದುಣಿಯೆ ಬಿಹಾರ ಮೋತಿ ಅತುಗ ಇಂಗೇತೋ ಯಹ ಕುಡುಕುಡಗ ಯಹ ಕುಡುಕುಡ ವಗತುಕೊಳೆ ತೆರೆಗ ದುಣಿಯಗ ಕೊಮ್ಮೆ ತನೆಗ್ಗ ಖಬರ್ ಹೀಕಮಗ ವೇನವಸ್ ಅಳುಗುಣಂಗ ಬಲಿಬೆ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಮೀಗ ವರ ಬೊಡಂಗ್ ಅಳುಗುಣ್ಮೆಂಗ್ ನಂಗ್ ಒಳುಂ ಫಿದುವಾದನ್ ಜಿಹೆ ಬೈ ಮೀ ಖಬರೆಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಇರುಗ ಅಳುಗುಣ್ಮೆಂಗ್ ಎ ಖಬರೆ ಬಲ್ಯಾಗಣ್ಣಾನಿ ಕೊಂಗ್ ಗೊತ್ತಕತ್ತು ಆಮು ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಅಳುಗುಣ್ಮೆನ್ನ ಮಿಸಾಲಕ ಅಡುವೆನಿ ತನಗ ರೋವಿಯೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ದೆನ್ ತನಗ ರೋಯಫ ಮೆತಿ ದೆನ್ ತಫ್ಸೀಲ್ ಅನ್ನನೆ ಅಳುಣ್ಣ ಮಿತ್ವೆನಿ ಗೇದ ಹೊರಗ ನೋತ ಗೇಗ ಟಿವಿ ಕಾರಿಗೆ ಪಪ್ಪುನ್ ಕಾದ ಮೀಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಅನ್ನಂದೆ ಅನೆ ಮುಳೆ ದೆನ್ ಖಬರ್ ಲಿಬಿದಾನೆ ಎವನಿ ಮಿವನಿ ಮೀಹಕು ಎಹಿಲ್ಲಾಫ ದಿಯಕಮ ಮೌಲುಮಾತು ಲಿಬೆ ದೆನ್ ಅನಕ ಮಂಜರ್ ದುಮ್ ಮೀಹಕು ಬುಣಾಗತು ಎನೇಕಿ ಮೀಗೆ ದೆದ್ವಸ್ ಕುರಿಗ ಹೆಂಬೆರ ಘೋರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸೆಟಕು ಮೀ ಸಾಯಕದಂಗೆ ಎಕ್ಕೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದೆಳಾಫುರಿ ಮೀಹಕ್ಕೆ ದೆನ್ ಮಿಹಂಗೊಸ್ ದೆನ್ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ಮೇಂಬರನಿ ಮೀನಗೆ ವಾಹಕತ ನಾಗಡ ಗೊತ್ತಿಗ ಎಕ್ಕದ ಅಸ್ಲು ಖಬರ್ ಆದಿ ಹೊತಿ ಮೇಂಗ್ ಉಳಮುಂಗಾಸ್ ದೆಂಗೆ ಕಮಾಬೆ ಫರಾತಕು ಮಿಕನ್ ತಖ್ಲೀಲ್ಕೊ ರಂಗಳ ಬೆಲ್ಲಿರು ಹಗೀಗತು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿಕಂ ವಿಫ ಮಿವಣ್ಣನಿ ಕರೆಂಟ್ ಶೋಟಕು ಮಿಕಂತ ಮಿ ಅಲಿಫಾನ್ ರೋಮುಗ ಸಹಾದಿಸ ಮಿಹಿಂಗಿ ಎಹನಮೆಸ್ ಎಕ್ಕದ ಮಿಹಾಗೆ ಅಬುರು ನೋತ ಇಜ್ಜೆ ವರ ಬುಡ ಕತಿಲೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗ್ಯಾಗನಿಕ ಗಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ತಾರೆ ಅಳ್ಗುಣ ಮನೆ ಖಬರಿಂಗ್ ಅಣ್ಣೇರ್ಗೋ ಕಿಹಾ ವರ್ಕಂಗ್ ಅಳ್ಗುಣ ಹೇಗೆ ದಗುತದ ಬದನ್ ಜೇತೋ ದೀನಿ ನಜರ ಹಗೀಗತುಗ ವರ ಮುಹಿಮ್ ವಾಕ್ ಫುಲ್ಕತಿ ಇಶಾರೆ ಕೊರವಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ನಜರಕಂ ಬಯಾರುಗ ಮೀಡಿಯಾ ಕಿ ತೆದು ಖಬರ್ ಫತುರಂಜೆ ವಸೀಲತೆ ಅದು ಖುದ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇನ್ಸಾನ ಯವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ಅಮರ್ ಕುರಾಫಿ ಮನಿ ತೆದು ಬಸ್ ಬುಣಮ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ತಖುಲ್ಲಾಹ ವಖೂಲು ಕೌಲನ್ ಸದೀದ ಹಗ್ಗು ಬಸ್ ತೆದು ಬಸ್ ಮುಜ್ತಮಾವುಗೆ ಮಸ್ಲಹತ ರಕ್ಕಾತರಿಕ ಮಟ್ಟಕ ತೆದು ಬಸ್ ಬುಣಮ ಯುಸ್ಲಿಹ್ ಲಕುಂ ಅಅಮಾಲಕುಂ ಏಗೆ ನತೀಜಾ ಕಿ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಅಮಲು ತಕ ಕಂಕಮ್ಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕುರವುಮೆ ದೆನ್ ಹಮ ಯಾಕುಗ ಎಹಿಂ ಆಯತಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವಾಫೆ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا مؤمنون نكرا كانتت එමිහුන්ගේ බොලුග අලුවෑගෙන් එවාහකත පතුරා මොමිනුන්න දුත්තුරා කුරුමකි එයි වර නුරක්කා තෙරි කමෙග්ගේ ගොතුග මේ ආයතුග සිෆ කරවාෆිම වනේ ඒ වර බොඩ ෆාෆේ කාරාගතොන් කමුග එහෙම කොම්මෙ මුස්ලිමකවස් එයි මුජ්තමාවග ಏನಗೆ ಫರಾತುಂ ಫತುರಾ ಖಬರ ಕಿಯದೆ ಹಾಸಕೊ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ವಾಹಕದ ಕೇರು ಮೀಡಿಯಾಯಿಂ ಫತುರಾ ಖಬರ್ ತಕ ಕಿಯೈ ಹಮ ತೆದು ಖಬರ್ ತಕ ವಾಂಜೆನ್ ಮುಜ್ತಮಾವಗ ರಕ್ಕಾತರಿಕಮ ಮುಜ್ತಮಾವಗ ಮಸ್ಲಹತ ಟಕ ದಕೆ ವಾಹಕ ತಕ ವಾಂಜೆನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಿಯೈ ಮುಜ್ತಮಾವ ಹೇಲುನ್ ತರಿಕೊ ಮುಜ್ತಮಾವಗೆ ಅಖ್ಲಾಕಿಯತ್ ಹರ್ದನಾಕೊ ಮುಜ್ತಮಾವಗೆ ಹದಾರ ಬಿನಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕೆ ಕುರ ಬಾರಕ ವಾಂಜೆನ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಖಾಸಕೊ ದಿವೆಹ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮುಜ್ತಮಾ ಕಿ 70% ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಜ್ತಮಾ ಕಮುಂ ಅಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ತಹಕಿ
ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮಕಾಸಿದುತಕ ಗುಳಿಗೆ ಮಸೆ ಕೊರ ಮೋಸಸಾತಕ ವೊಂ ಏ ವರ ಬೇಣುತೆರ ಮೊಹಮ ಕಮ ಮಿಹಾರಸ್ එකන් එහෙ නෙවහ කල්ගොන් උදන්නව වරක්ගෙන මීඩියාතක වර හේව මායි මසෙක්කෙත කුරිය දාකන් අල්ගොන් ෆාහග කුරන් හම මිදෙන්නවේ උසූල්ග මතින් අල්ගොන් මෙන්ගේ මීඩියා තරග්ගීවගෙන් කුරිය හිඟජ්ජ නම ඒගේ සබබ මුජ්තමවගේ හෙතිපොඩුවම අන්න ඉන්සානාය වරක්ගෙන ෆායදාත කුරානේ ඉස්ලාම් දීනුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කණාලු වෆේ මේ ශරීය බාවලෙමුග මතේ ෆස් මක්සද් තගේ ඒගේ තෙරේග එම්මේ ෆරත මක්සද කි දීන් රක්කාතිර කුරුන් ඒෆෝග මීහුන්ගේ නෆ්සු රක්කාතිර කුරුන් මීහුන්ගේ ෆුරාන් රක්කාතිර කුරුන් එයා එකුග මීහුන්ගේ අබුර ඉස්සේ රක්කාතිර කුරුන් මීහුන්ගේ මුදා රක්කාතිර කුරුන් මීහුන්ගේ බුද්ධි රක්කාතිර කුරුන් ඉංගෙත මේ කන්ද මේ ෆස් මක්සදුගේ අලීග අල්ගොන් මෙන් හරකාතිර වංජේනි ඒ මීඩියාගේ වසීලත් එක්කම ගවියස්වස් අදී එහෙම මොසසත් එක්කම ගවියස්වස් එහෙම මිමගොන් අල්ගොන් මසේ කොෆින මෙරත් කර වියාගොන් මන කාමියාබහම දෙවෙන නිකමල්ව වාරිදෆා බස්ෆුලග ගවේ වඉන්න මිනල් බයානි සිහරන් බයාන් කො දිනුමුග ඒ බලාගායතර ඉබාරාතකොන් කංකම් බයාන් කො දිනුමකි ඒ බයෆාර් බාතිලස් හග්ග වෙගෙන් හිඟාදකම් ඉංගේතෝ එහෙන තොදුක්තෝ වයින්න මිනල් බයානි ලසිහරන් වාරිදෆා බස්ෆුලග බයන් ෆානි බයාන් කො දිනුන් ඒ වරම් බෙවේනුන් තෙරි අදී එහෙම බාරුග දෙච්චේ එම සයිද්නා මූසා අලයිහිස්සලාම් ෆිරෝන්ගේ දර්බාර නබී කන් හුෂාලු අල්ලාහ්ගේ රිසාලත් බයන් කරවන් අල්ලාහ් එංගෙවිම එකලෙක් ෆාන් අල්ලාහ් වදන්නවනි වාඛී හාරූන් هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون أي الله ميلا يا أكوغ ميلا أخ هارون فونو بوان ديوه එකලෙක් ෆාන් හාරූන් තිමන් කලෙක් ෆාන වුර බදාගා තරිකම ෆසාහා තරිකම ගොතු මා වරුගදේ තිමන් කලෙක් ෆාන බිරුෆුල්ගේ වඩාන්නම ෆිරෝන් තිමන් කලෙක් ෆාන දොගු කොෆාන තීවේ එහෙම් විම හාරූන් ෆද බලාගා තරි බයාන් කුරුම්ග කුලදාන බේකලගු තිමන් කලෙක් ෆාන අරිහුග හොරජ්ජනම තිමන් කලෙක් ෆාන තෙදුකෝ එකලෙක් ෆාන වරුගද හොජ්ජ ගෑම් කරවවාන යුසද්දිකුනි ඉනි අඛාෆ අන් යුකذبون එහෙම එගේතෝ මේ වර්ගද බාර අල්ගොන් මෙන්ගේ මුජ්තමවතකුග අල්ගොන් මෙන් ඉස්ලාමී නසර් කුන් දන්නවඤ්ඤ අල්ගොන් කුරින්වස් දෙන්නවෙනි බයාන් කුරුම්ගේ බාර මොත මීඩියාගේ බාර කියයි හැම එවන බාර ඒකේ දෙවන බාර නොනේ තිමන බාර විශ්මනේ ඒ හැම එවන බාර ඒ බුණා බහුගේ සෝබුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිගේ මකාම් එතක් ගුණයක ඉතුරු කරවේ ඒ හැම කුරා මතීර මාලුමාතගේ සෝබුන් ඒ හැම කුරා ඉල්මෙගේ සෝබුන් ඒ හැම කුරා වාහකයේ සෝබුන් එම කීර්ති කුර්ආන සගීගතු ඒගේ ජාතුක කීර්ති කුර්ආන කේසේ මාලුමාතුක ගතුන් වරම් මතීර ඛසානාය මේ කංකම ෆාඩු කිවුමා වාහක ඉව්වුමා හුකුම්ත බයාන් කුරුමා සකාෆි කන්තතක ඉක්තිසාදි කන්තතක අස්කරි කන්තතක මෙහෙන් ගොස් දන්නවන කමෙන්න ඉන්සානියත බේනුවා හුරිහා කමකා බෙහෙ මාලුමාතුගේ එම්මෙ මතීර ඛසානාය කි කීර්ති කුර්ආන් එෆග රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සුන්නේ ජසකල්ලාහ් ඛෛර ආදේ අනුර SMS කුර්ආන් ක දන්නවන දාත එරකොල වෙජ්ජේ තිබේ ෆුලුන්ගේ සුවාල හිතුගා ෆදිෆාවන මිරේ ගල්ගුණගේ මවුදුවකි ඉස්ලාම් දීනා මීඩියා mi mawduga dashun tibefulun hiduga evve suwalen ufadifawana IF jessuma fahu mustan kole du kollava tibefulun message liwa fahin eken ekaka message kollava anu SMS kiya lafaden kuriya dani SMS ga lele hamoti dengalde hiweni mawduga gotun hiweni boda mi makka ga kurave tarawis balagen gega kuravi danato onde hiweni mi radio TV amihardem warafase fenna hunna mi miharden almen මක්කානෝනක සල්ගොණ මෙන්ගේ මේ මර්කෝස් කුරා තරාශ සමුදාය කරමු අවුඩ මෙදන ඒත වාහක සලනෝ අදන්නවා එහෙම ඒ අනෙහෙම අවුඩ තෆාත නුහුන්නාන කනේ හුකුමුගේ දෙතෝ කවතෝ මේ تو فضل ආදේ මේ ඉබ්තිදා සහවමුගේ ෂරත හුතරේගා හිමෙනේ ඉමාමෙගේ ෆාතුගා එමිහා නමාදු කරු එහෙම වීම ඒ කුරානි ඉමාමෙගේ ෆාතුකුණු ඒ කුරානි කොම්මස් එහෙන් මීඩියාගේ වසීලතගේ ෆාතුගා එහෙනොන්ත එහෙම වේගතුගස් ඒ නමාදු සහයනවා එම මේ සෆු ගොළුබන්දියමුගේ එවස් කහදා සෆු උන්නානේ කැන්ඩිෆෙන්න තේසා මේ මිස්කිතා එවස් කහ ගොළුබන් උන්නානේ මිස්කිතා මිසාල් කංගදී සහයන් නුවානේ ඒක මානේ එක්ක සහන් වෙජ්ජිය දෙන් ඒක මානේ කි උතරච බයන් කොන්නේ එහෙම සකල දෙකේ අදම සුවාදකි අනේ මවදුවා කොමසරක දෙන් ගොළුවා දාප මිහිරි මේ සිංගරේටු ගවාහක මේ ආමුකොන් අලුමුන්න මියෙන් වර ගිනා
program to gesming ive nota mis befulunga takrir to gom singeretu ge nubaka muga wahaga de miga boda lela hamoti singeretu istihar kurma ki kon kala kametto ade singeretu istiharu kurmaki miharu singerete ki den kuri zamanu ga vejja algona bone vidana ege gellumma ege nurakka me unna ege ecche evima ege zamanu ga bayin ilmuren eburi ei udechek mo vidala fa bay bodati ilmuren wes bori vidala fa adi singeretu ippa bodati ilmuren wes dibbe ei ebe fulunge zamanu ga eha hisabaka mi medical science tarakiya fa inne mi ya behegotun hukumen hoda mi waraka ehima ero zamanu ga uzuro ekkamu ga ves mihar no onna ne uzure idanno ecche ademe swalaki rajyega media Ramadan moga khasa ko fene SMS medwer ko gen inam hodata mi kihna moy kametto awda hiwene boda mi argina program tan hunnane SMS ko gen SMS laring komas ka iname befunna dibe ka hal gotaka ade hakikatu gati wara zamani masale kam ti masalaga wara boda dirasa kurma fogo none ecche danno tan ko dati wah danno den meswalaki Islam dina media kihare golmen oyta den alno mihe mihitengeres miden alno kolla swalen ageto ngeto me mihitengeres mizamanu ga algon men bay zamani wasilata beeno kogen din feturmataka anuta bebe funna bay kahala kantatan unganadinu mataka bay wasilata beeno kormun daruga bar gina algomna kurumati waswale rasul zamanu ga stiye itse beeno kogena nune tiya kame kuri kiye eruga gama sama Islam dina feturune එම වරගද ෆතර ගංගේ එජමානුගේ මිජමානුගේ තීච්චි කුරුමකි සීදා බිදුවයිකේ ආද හකීකතුක තියා බේගොතොන් දන්නවානේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හයා පුලුගේ එකලෙක් ෆානෝ ඒරුගේ හලාරතා සකාෆතා ගුලේ ගොතොන් හොරේ වසීලෙත් වරබොඩ බේනු කුරෙවියේ දෙම්මග අල්ගොන් මංගේ ඉස්තිර් ෂේඛ් ෆදිල් ෂේඛ් දොක්ටර් මුහම්මද් කුබාදි දාවල ෆදාන් එජමානෙග්ග හොරේ කන්තත් එජමාන ගොති බේනු කො වර රංගල කීත රසූලුල්ලාහ හයා පුලුගේ ස්මිකන් ගොති හැම එමගො කීත රසූලුල්ලාහ හයා පුලුගා එකදෙක් ෆානු මීහුන් ෆොනු විදෙත්ත ඔබාතෝ මීඩියා ගුණ මෙද දක්කනේ ලියවි ෆොන්නත් තකතිස් එකි තන්තන ෆොනු වා එන සිටි ෆොලුත ෆොනු වි එකි රස් කලුන් ගරිය සිටි ෆොනු වි ෆයිකොලුත ෆොනු වි මීගෙතොර මීහුන් එක ජාතෝග එකදෙක් ෆානු ගරි ඉසාලත් එහෙන් අවත්තක ෆොනු වුමටක ෆොනු වි මිසාලක මුසබ් බින් උමර් රදියල්ලාහු අන්හු කීත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මදීනාය හිජ්ර කරවුම්ගේ මා කුරින් මුසබ් බින් උමර් රදියල්ලාහු අන්හු ඉස්ලාම් දිනගේ දායියගේ ගොතුක සෆීරගේ ගොතුක ෆොනු ඉස්ලාම් දින ගෝලෙවුම එම හකීකතුක බයන් කොත් දිනුම්ගේ බාර ඒ වසීලෙත්තක මච්ච එකොදේකම බාරක වාතිවේගේ වසීල ඉන්සානාසේගේ සාතුගේ හකීකතුක එහෙම මේ මාළුගොන්න මෙන්න නංගේ ඒගොත කීත රසූලුල්ලාහ යපලුගේ කී වසීලෙත් බෙන කරවා ෆරිකා අද හැම එහෙම එකී bakari echiga hamuga liuma adi hilagas liuma kuruwan rakkaterege miya gobe sagigatu migeter himene ne nonto ehme wara rangalenge benu kure furke ehme mizamanuge salgon dannawani mizamana gule media ge wasiletta islamun gatuga waruga de fotum wara muhimme medo islam dina kurmatu mon emme bodo ek gonjomaki mi bavana efawa duniyega international media ge islam dina na gonje honta කීත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ශක්සියත කුරුමත් කරවා ගොංජ හොන්ත ඒ රද්දු දෙවන එවරුගේ බයිනලා කෝමේ මීඩියාගේ බාර මුස්ලිම් ගත කොනේ මුස්ලිම් අත කොනේ දැන් බය වසීලත නෙවවා කල්ගොන්න උදන්නවා වසීලත එබර එහෙන්නම ඉස්ලාම් දීනකේ ටෙරරිසම්ගේ දීන ගොතුගේ බසිෆ කරේ ඉස්ලාම් දීනකේ අංහෙනුන අනියාවර දීන ගොතුගේ බසිෆ කරේ ඉස්ලාම් දීනකේ මි හුලංගුගේ ඉස්ලාම් දීන් හුලංගුගේ එකි කංකොල්තක නුලාහික බාරමනුගේ ෆෙතුර මුන්දාරුගා ඉස්ලාම් දීන් දෙක මීහුම් ಬಿರುವರಿಕಂ ಉಫದ್ದಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಿತ್ತಕುಗ ಮಿವರ ಹುಳಗುಗೆ ಅದಿ ದುನಿಯಾಗೆ ಬೈ ಮೀಡಿಯಾ ತೇಬ ಕೊಳೆ ಎವರ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಿ ಗೊತುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನಗೋರ ಮಕಾರಿಮುಲ್ ಅಖ್ಲಾಕ ಅಂಹೆನುನ ದೆವ್ವಾಫಾ ಮತಿರಿ ಮಕಾಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಫಲ್ಸಫಾಯ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಜಿಹಾದ್ ಕುರ್ಮಕಿ ಕೊಬಾಕಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಎಹೆನ್ ದೀನ್ ತಗ ಅಹ್ಲುರ ನದೀಫಾ ಮತಿರಿ ಅದರ ಹಿಮಾಯತ ರಕ್ಕಾತರಿಕಮ ಮಿಕಂಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೇನೆ ಬೈನ್ಲಕ್ವಾ ಮೆಫೆಮರುಗೆ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೇನೆ ವರುಗದ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೇವ ಬೇನುವೆ ಏಮ ಮಿರಾಜ್ಯಗೆ ಸಾಗಿಗತುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಮೊರ ಬೊಡ ಫಾಗ ಕುರಂಜೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹೊರ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ವಸೀಲೆತ್ತಕೊಂ ಫತುರ ಮುಂದ ರಂಗಳು ಕಂಕಮುಗೆ ಸಬಬು ಮುಜ್ತಮಾನ್ನ ಹೇವಬದಲ್ ಮಿಸಾ ಕಳ್ಗೊಂಡು ಎವ್ವಾಕ ದನ್ನವಾದನ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಕುಡೆ ಇರುಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗ ತಿವೆಗೆಂ ಏರುಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗ ನೊತಿಮೆಂಗೆತು ರೀತಿಕೋ ಗುರುವಾಂಕ್ಯವ ಮೇವಸ್ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ರೀತಿಕೋ ಗುರುವಾಂಕ್ಯವ ದಸ್ಕೂರ್ ಮಟ್ಟಕ ಬೇನು ಕುರಿ ವಸೀಲೆತ್ತೆ ಕಿ ರೇಡಿಯೋ ಫತಿಯುಗ ಅಣ್ಣನ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೇಡಿಯೋಯಿಂಗ್ ಗುರುವಾನ್ ಕಿಯೋ ಪ್ರತಿಸ್ನಾಮಾದ ಫೋಗ ಹೊಸರಿ ಕಿವಾ ದಾಳು
komme duha ko emme mi adu mi kiha muhim hagigatuga wasilataka wegen ediyei ehma divehrajjaga adon e kuri matiyori masek e khidmai divehrajjaga adan ehusas nuawar rajya goti fetrif hame gota ekeki tv taka mekankam mi zamanu go fetifa mewa media ta vihwana garunuga meden ha taga feturim fulamum midaruga islam deena nasr dinu mattaka duniya go fetifor tv channel taka duniya go fetifor social media ge ehni wasilattoge sabum miharo islam deenuga adu nofora ge hulanguga nete engeto mi adi waran aadage wasilettake amil bayfaruga mi sarkaru takakun ekanyannu amil afradunna jamiyataka aadage muassasatakun qura masakatuge sabum muli hulangu hagigatuge dane islam amunna engeto mige fansa ka harfon 27 harfon 30 harfon muli hulangu bay gaumtaka ki ama majority muslim gaumtaka wegen danakama eba dirasat eba dakka ehnunto ehmema algonmen enge media ka bahar media libifa bahar ema allah swahi qarafani waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair hewak goala bayaku tiba men teren tibumaki wajib kamake ege teren hebba media ke ei tv kamugo wesese ei news tak kamugo wesese radio kamugo wesese ei twitter kamugo wesese ei facebook kamugo wesese min komme wasilat ki malumat fetunu komme wasilat ki ei bay hewak goalan bayaka muslimunge mujtamauga mehun tibenje ei wajib kamay jazakallahu khaira demme suwal kun kuriga adi sefar sms quran ga danwadana if jasawafa mustangole dukalla wafa message liu wafa fahin eken eka kafan wala fahin eken eka yata ademme suwal ki khabar tawga mi hunge nuba wahaka fature emihunna behegotu nedeve wahak fature mi ghibe katvedana to ආදේ මේ කිරිති රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරහුගා මිහකු මෙදන්නෝනේ අල්ලාහ් රසූලා එක්ක බහේ ඉබේ සල්ලල්ලාහු වසල්ලම් කලේක ෆාන හදීස් කරවනි ذික්රුක අඛාක බිමා යක්රා ගීබේ කිතිබාගේ අඛා නුරහෙ ගොත එන ගිතත් දුවා ගොත එනග වාහක දෙක්ක එහෙම මීඩියා ඉන්වෙස් අදි ආදාගේ ඉන්සානක වියස් එකොම්හෙන් දක්කා එති තෆාතු මොසාවුන් වාහක ෆිතුරේ වසීල තෆාතු මොසාවුන් غيبه كنوان قتن نونانه باي فار وصلتك بدن انسان بس انا بفار بدن فيسبوك بس انا بفار بدن تويتر بس انا بفار بدن يوتيوب بس ادي تي في يكون خبر بس اما ميهورها فرايت تكون غيبه نتيمهم ديبودون مي كانت قراكم ونيا ميهم نوت ابيكو حديث كتير ونان غيبه بنا ميهنا بهيغتو ورقد بعيدك بس فلت كيرت قران غا كيرت رسول الله حديث فلت غا اسوا ايغترين ان حديث غا كيرت قران غا ايغترين ايته غا وحي قربني ايحب يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اي امام دي مستكن يتيبامهم كيتك درهل واحد دين يا ودي غان ولا يغتب بعضكم بعض التيبامهم يبقى كن بك غيبه بنا هداه ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا انا maroefa waniko tiyabam hinga akhigge mulamas tiyabam hun kemal lobi qur'an heje nuruhen ekama loben qur'ane e ekhala kamike fakari hutumu kalime ekama nuruhene ehma mihige mulamas kiyam fada muslim akhigge mulamas kiyam kahala kamaka kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghiba bunuma netimoruma fada qurwa fanwani ehma ay waran nubakame kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghiba buni bayaka mukhatib qurwa fa ibhur bayan hadith to ga ishara qurwa fa mulamas konde dakwa kalime demmati ghiba buni nu mi mulamas kahre e adima ifada kamike ti qurwani dem ha murakkaatiri kamen ei insanunge aguwattal mattaka emihun nitanthanuga emihun wahaka dekkun adi emihun tibitanthanuga emihun ne kiyagen emihun hitatta duwa gota wahaka dekkuma ki huddaka mennu e kirat rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurwani al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi furihama muslimaki mi media warbada visneje kantatta al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi muslimaki ta'aruf mi muslimaki koba kan muslimaki ta'rif introduction muslimaki ta'aruf ka kirat rasulullah definition ga hadith qurwani ki kehte المسلم فريما مسلمكي من سلم المسلمون إهنا مسلم تكون ركعتيرهم واميها من لسانه ويده එමිහාගේ දුලුගණු බාකමුන්නා අදී එමිහාගේ අතුගණු බාකමු එමිහාගේ අතුගණු බාකමුන්නා එමිහාගේ දුලුගණු බාකමු එහෙනේ මුස්ලිම් තකුන් සලාමි වෙගම් වා මිහායේ එయ్య මුස්ලිමකි මිය මුස්ලිම්ගේ ඩෙෆිනිෂන් එකි ඊතිමායි ඉල්මර මියත් බුනනි කීකේතෝ ඊතිමායි ඉල්මර විදාලවනි ෆුරිහම තරක්කී එෆාව පොලයිට් මිහකි අනිකුන්ගේ හිත තදුණු කුරා මිහායේ කීරිත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි මුස්ලිම්ගේ තාරෆුගා ඉස්මිය තිමාගේ අඛාගේ හිත තදුණු කුරා මිහායේ
දුලින්දක්කා වාහකයකුන් කුරා අමලකුන් අතුන් කුරාකමකුන් වියස් අන්නකුන්ගේ හිත තදුණු කුරා මිහා එయ్యේ ෆරිහම මුස්ලිමකි එවම කිහිනතෝ උද්දවානි හකීකතුගසේ වරන් නුරක්කාතිර වරන් වයිද් බොඩු කමින් ඒ අසාබ් හුරි කමින් ඒ මුස්ලිම අහුන්ගේ අගු වට්ටාල මට්ටක එමිහුන්ගේ කැරක්ටරයිසේෂන් කුරු මට්ටක ඉස්නෙට් කුරු මට්ටක ශඛසියත් කතිලු මට්ටක වාහකතන් හදාගෙන දෙක්කුන් ඒ ඉස්ලාම් දීනුක කණ්ඩෙඩගෙන් හරාම් කරවවා අදි එකම ගෙවෙච්ච බොඩු වෙගම වඅද් බොඩු වෙගම අසාබ් දෙවානකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවවා කන්දත ඒ වරන නොකාතිර කන්දත මොහමද් සමාල් වංජි දැන් අලුන් වරන් උෆා කුරන් නූස් වෙරින් තකේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් බදලමු ගෙන්දාකන් අදෙබේ ෆෝන්ගේ මෙසේජ් තෙන් අවුන දිබේ වාහක අංගාදන් දෙන් මේක හිතාම වෙරි ખબරකි අලුන්ගේ ෆෝන අන්න බයික් හද මෙසේජ් තෙන් ගේ අලුන් මෙන්ගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගා අධිහම එකනේ මෙoti දිරාගු නොද ටච් මී හුන්ගේ මෙසේජ් එකනේ දැන් ඉන්ෂාඅල්ලාහ් අලුන් මසේක කරන් ඔබදන් උරදු මේ ෆුනාස් වාහක දක්කාගෙන් මෙසේජ් කරේන නිසාම හම ජෙහෙත මිරේ හෙන්න මේ සම අදි මෙoti දිරාගු බේ ෆෝන්ගේ එකනේ දැන් මීග ඔබේ හතරු මෙසේජ් එක ගෑගනක එක්වන අලුම කියවනගේ වගුත් සදාම් කරන උතුම් අද නූස්වරියගේ හයිසියතුන් අලුන බොඩ ලෆා කරන මී ගදමුග බේනන් කරා බේෆලකම නූස්වරියගේ හයිසියතුන් ෆුර්තම ખબරෙ ගෙනස්තේර් විස්නාදන් ජේ ෆුර්තම කම කීකවාත ආමුගතෙග මී මිචි කියවදෑරග බේබේෆලම් දන්නවානේ කොමස් ෆස් කාෆින් හම කරා වාග ෆස්කාෆ් හම කරාරග මීහක සමසනන ගොස්සගෙන පාර ෆුර්තම ඉස්ලාමී නසරකම් ෆුර්තම ખબරෙ ගෙනස්තේරග නොත ලියම් ෆෂාර ෆුර්තම විස්නා ජේනි කොම් කමත ආදේ කොම්මෙ කමගේ සෙම්මෙ ෆුර්තම විස්නාදන් ජේ කමකි ඉස්ලාමී එංගකොම් නසර කුන් දන්නවන්යම් ඒ ලියා එච ලියුම්ගේ නියේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් ෆුල් කුරවා ෆන ඉන්නමල් අමාලු බින්නියාත් කොම්මෙ කමෙවස් බිනාගම් වනි ඒ කම කුරන් ඒ ගස්තු කුරි නියතුග මතීගේ වයින්නම ලිකුල්ලි ඉම්රියින් මා නවා කොම්මෙ මේක එන ගස්තු කුල කම එනග මච්ච වනි එහෙමම නූස්වරියගේ එම්මෙ ෆුර්තම මස්ූලියත් එන විස්නන් ජේ එනේකි හගීගතුක වරම් අලුගොණු දෙකේ ගතුක ඉස්ලාමේ නසරුන් දන්නවානි ඒ වරම් මත්විරි මසක්කත කුරා මිහකේ එනේකි වරම් මත්විරි මසක්කත කුරා මිහකේ මුජ්තමය බිනා කුර්මට්ටක එම්මෙ බොඩු හිස්සාදාර ගතුම් වසීෆා අදා කුරා මිහෙන් එනේකි රියා දුවාල් මීහුන්න බේනුවා මාලූමාත් මුජ්තමය ගෙනස් දිනුමා මුජ්තමව හේලුන් තෙරි කුරුමා මුජ්තමය තෆාතු ඛියාල්තන් හුෂේලුමා මුජ්තමා බිනා කුරනේ විස්නුමෙ මුජ්තමය හුෂේලුමා නූරංගලන් හිඟා කමෙ රංගලු කුරන් ගෝවාලුමා නිබවතු කංකමක මේ හකීකතුක එන එලියා වගුතුම් ෆෙෂිගෙන් එනගේ ඉඛ්ලාස්තර නියතෙන් ඔයකම ගවණී නම ඒ අලුකමගේ ගතුක එකම වෙගෙන් දේ इंगे ये अळुकमे अळगोन में अबू कुरांगे अब जे इस्लाम दिनुगा हमें कने अळुकम की नमाज कुरमा ज़कात दिनुमा हज्जुमा रोदैफुमा मीफद कांका एकनी नूंका मी इस्लाम दी रुकुन त शक्केस ने इबादत के तेरे हुरी एम्मे मतीर असास तंगे ये नमे कोम में कमकी वे से इखलास सिर कमा याकुगा एकमे कोफिना हम अळुकमे केंगे तो एलिया आर्टिकल वेस मजमून ए रंगल मकसद के एकं लिये कम गोन्या मांग अल्लाह एने एलिया इच्छे की सवाब एने दिफा ए कोम में दीनी मजमून का वो लाजिम है ए इक्तिसादी मजमून का वेदान ए वेदान इज्तिमाई इच्छे के ए वेदान एनु कमका गुले गोतुम वेस नुवता मुज्तमा हिंगमुंदा नुरक्का तेरे कमकु मुज्तमा सलामे कुरमट्टका एने मुज्तमागे समाल कम एकं गेनवम एने कुरा कमका एकं वेदान है विज्जा मेने एकम सवाब लिबेन एकम एग एने बलन जेने देम फदीलत शेख डॉक्टर मोहम्मद कुबाद इशारा करे फदान इस्लाम दीनुगे सुलूकियाता मतिर अखलाकुगे तेरेगा एकं कुरन जेन मकारिमुल अखलाकुगे तेरेगा माने कि मीहुंगे शख्सियत कतिलुमा मिबावत कंकम दुरवान जेन एकम खम वाहक दक्कन जेन मीहुंगे नफ्सु तका बेगोत कुन्नेनो खमें हिंगाफ कम वनीन एकम का बेगोत मा दक्कन जेन को मिवेने मीहुंगे शख्सियत कतिला मीहुंगे अबुर कतिला मिबावत कंकम कुरमा के एगे सबबुं रक्का तेरे नूं मुज्तमा का मगफयगे हिंगादान कंतत हम එහෙම වීම අලගොන් මෙ මරපොඩ විශ්නන් ජේ අලගොන් මෙ මිකුරා කන්තතේ කී අලගොන් මෙන්න දුනියා ආඛිරතුක ෆෑදා ලිබෙන කන්තතේ ගොතුක වේතෝ එයි එහෙම කොම් හැම එකනේ හේවකම කී මිස්කිතන් අවුන් එකන් යනෝනේ තිමා ලියා මස්මූන් තිමා ලියා ආටිකල් තිමා අදා කරා වසීෆා වෙසේ හැම අලුකම කේ ඒ අලුකන් එබජේ අල්ලාහ් හට්ටක ખાලිස් කුරන් අල්ලාහ් අංගවාෆා මගුන් ඒ අලුකන් අදා කරන් එයි නේතෝ එහෙමම බයන් කර්මක මතේරි වසීෆා එකේ වෙසේ හැම වරම් මතේරි අලුකම ඉස්ලාම් දින डॉक्टर අලගොන කුඩේ ඉතුරු කොලන දෙන්නේ මාලේ ડોක්ටර් දෙකේ වාක් ෆලුගේ තිරය අලගොන දන්නම වුණි අලගොන මෙන්න කි මුස්ලිමුන්නේ අලගොන මෙන්
තෆාතුවාන මිසාලක මේ කොම්මේ මස්හබෙගේ බයක් වස්නුනි කොම්මේ ඛියාලගේ බයක් වස් එන ලියානි එච්චින් එනගේ perspective එන ලියානි එන දෙකේ ගොතුගේ තෙරෙන්ලා ෆයන ලියානි මුස්ලිම් ඔන්නාන මුස්ලිම් perspective ඔන්නාන එහිමයි අල්ගොන් දන්නේ ජීන අල්ගොන් ලියා එච්චක මිසාලක අල්මානියක් සෙකියුලරිස්ට් කුලියා එච්චක නෝනි ශූරි මි කොමියුනිස්ට් කුලියා එච්චක එග්ගකම වඤ්ඤා ඒක මානකේ අල්ගොන්ගේ ඉස්ලාමික් ඩෙන්ටිටි ko baato algonaki islametto algonge fanno algon me korani nuwata algonge tereng enu kunnani nu kunna fannoi islamic kamuge evs khala college hi fan ekwa wenni algonge islami shakhsiyat algonge islami wantakam ko baato enge ko baato algon liyaichaka secularist liyaichaka hor tafataki noni communist liyaichaka hor tafataki algon liyaichaka rusi vilatoga ole adaga mihe liyaichaka nuwata liyuntere liyaichaka efadweja muslim nu liyuntere liyaichaka ege vijay masale adi nune america nu holango mihaku islam dinu adavetre kuliya ichaka nune adavetre kama nuviesves emihu liya gotan algon liya kama wanya algon ge islamic shakhsiyat character algon ge gelluni ehem vegenwane ehem kirit quran ga allah wahi kurawani kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ul guys mi onnani muslimun naki hadith ul ge maane mfrutu dannawalana man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum qawmige bayaka eggoten uleni e qawmige bayake ඒක මානේකි මේ කොමියුනිස්ටුන්ගේ ගොයි කොපි කුරානි කොමියුනිස්ටුන් කොමියුනිස්ට් කරේ මේ කුරානි හවදි හැම යගොත සෙකියුලරිස්ට් එකේ ගොත මසේක කුරානි මේ ගලියයි හො ලාදීනි මේ සෙකියුලරිස්ට් යවන මුරාදකි ලාදීනි මේ හො ලාදීනි ගොතකන් එනග ලින්තන් හොන්න කොවඤ්ඤා එනකි ලාදීනි එනග ඉස්ලාමී ශක්සියත් को बात देने कालगण में जनगणना जिहे एमे फुरतम कम को वाणी दे में डॉक्टर कुरिगा सुदाळवी खबरुगे तेदुकन करवर कुरुंगे वरम मुहिम कम खबर कालगण में खबरें इचि लियार कुरान का अल्लाह वही करवनी इंजाकुम फासिकुम बिनब या अय्युहल्लज़ीना आमनु इमा अलगण में नाम खातु को अल्लाह वही करवनी नूसवरिन नाम खातु को कुरिया मुस्लिमुन नाम खातु को या अय्युहल्लज़ीना आमनु मित नूसवरिन मित लियुनतिरन मित टीचरुन मित कुळुंतिरिन मि हुरि हायमन नाम खातु को इस्लाम दीनुगे फमवतु हायमन हुरि हायमन नाम खातु को अल्लाह वही करवनी या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए इमा वेजि मिस्तकुन इंजाकुम फासिकुम बिनबइन तिबाम युगात मिया को खबर का गतवे जिया फतबयनु फासिक कम गायस दुनुयस फतबयनु एकन रंगला तहकीक को बला है इन अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन ए तिबाम नेगि तिबे कौमे गबे का अनियारे विदाने तिये फतुस अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुसबिहु अला मा फअलतुम नादिमिन एगोत कंत कोफिया वाने होते कि तिबाम हुन तिबाम न करनो कंत गमच फो आखिर नतीजा देरवा आखिर नतीजा का देरवाते में सतवेदाने ए लिवे इचे के सबु එම්මිගේ හග්ග බොණවේ එච්චගිසා බයි ෆහර ජුරුමානා එක හිසාබ හිඟා දාන හගීකතුක දන්නෝන්නේ බේණු වණි දෙමෙ ડોක්ටර් ෂහීම් ඉෂාරේ කරව මේ ඉස්ලාම් දීනෝග හග්ග ගොත දන්නෝය දෙන්නේ වේනි හග්ග දන්නෝය දෙන්නේ වේනි මිහුඟ අබුරන් ගර්ම විවාතය කන්දත් හැකි ක්‍රිමිනල් ජසාය නොත සසාය නග බච්චන් අන්නානේ ඒක වඩානේ ඒකම දෙවියෝ කොබාතෝ والذين يرمون وإن لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم 80 جلدة එමිහුන් මිහෙගේ අබරන් අරාෆියා අඩිය හැකින් නොගනසිය හතර හැකින් නොගනසිය අඩිය හිතfor එන ගාග ජහරේ හතර හැකින් නොගනසිය එදකි වාකාග මච්චන් හතර හැකින් හැකි නොකෝ හතර හැකින් හැකිබස් නොහදාෆියා එන ගාග අඩිය හිතfor ජහරස ශක්කෙවස්නේ මේ උකූබාතේ පනිෂ්මන්ට් මේකි ජුර්මානා එන්නු එහෙම ඉස්ලාම් දීනුග මිහුන් අබරන් ගරමගේ හගීකතු ගන්නම ජිනායි උකූබාතේ මිහ කල්ලිබේ කම එහෙම අලුණ දන්නවා මේනු වනි වරන් රකාතිය කමකේ මිහුන්ගේ අබරන් අර আদি අලුණ මේ මුස්ලිමුන් දක්කා වාහකයේ කි එවස් හකීගතෙන්නේ වාහකයක කම වඤ්ඤා ෆ්ලෝක් වාහකත ෆතරා බය කම අලුණ මේ වෙජ්ජියා ඒ වරන් රකාතිය කම කීරි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි අලුණ දෙගේ වාහක ඉතුරු වාහකක සුරදා නැහිවීම තුර තෆ්සීල කරනු දාට අදමති අලුණ වර ගිනන් සෝෂල් මීඩියා දිමාවා කම එංගතෝ සවාලක දිලා හොති nowadays some people send some photos duas dreams and send to these 10 people otherwise you will get bad luck for years me even meni komus kahala posted the men hada habuna komus duaenge chelle hamid phone ware evar kami honna ehen noni den mahage me kurengan hartoga nete kalwari kame demoti mega evs ka ba nasibe nete hos badu nasibe me gote me tunu phone ware de mikahala war gina faad chitan hore ham he social media darwa de mikama behoton kigeto dannawane mege دكتور تفضل අද හගීකතුක එගොතම් මීහුන්න මජබූර් කොෆ සෝෂල් මීඩියාගේ එච්චිත එම්බුරුම කියයි අල්ගොන් දෙකේ ගොතෝ රංගල කමෙන් නොගේ ඒ කියා මිහ එවගොතක හොරදා නේනගේ මෙහෙම මිහක ෆොනවා ලෙවෙ ෆද හාල්තක නෝන් කම වෙසේන ගේගේ ඉන්ටර්නෙට් නැතිගෙන නෝනියම් ෆද
ඔම්මස්කා දතිකමගේ තෙරගේ හැම රංගල ගොතෙන් නෝ ඒ ගොත එචිත ලියෆ මේ නොෆොනෝෆිය කලේ දානි ජහන්නමේෂය නෝනිය කලේ මියන්න හරුග බත් නසීබ් වෙරි මිය කරේ කලේ වානේ ඒ ගොත ලියෆ අල්ගොනස් දෙකම සෝෂල් මීඩියා තෙරේ බය එකහද පෝස්ට් උත හොරේ කි රංගල කමෙන් නෝ ඒ ගොතන් එචිත දවර කුරුමක් හගියතු දැන් අවුන බඩ ඊවනි අරුවන්න මෙහෙ හුන්න එච්චි ලියලා හුන්නානි හම වර රංගල දුවා කාලෙ එච්චි හොරේ හම එල්ලියලා දැන් එහෙන්නම සම හි බිරුගන්න ගොත වණී හම ඉංගේතෝ අමාරුනස් කුරිග හම දිමාවි හම एक्सपीरियंस है कि मेदन हितंगे रिमीते हम फोनवादम बीतो लाइक कोल्लम बीतो कमेंट करम बीतो एगोतंग आस होन बाइक का दुआता का एची होरे हम सुन्नतुं साबित नुआ दुआता वेसिंगे तो मेस वर बड़ा विस्न जे काम मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतुं साबित फन दुआता वर मन वर साफ को एब होरे देतो एंगे मिहारो एक एक फैतोगे सदी एहम ए दुआता नों एहम अमिल्ले हदाफुन दुआता का आदि बाइक का शिरकुगे बिदुवेर एचिता हिमेनि फहुन्ना एक एचि पोस्ट तवेस होरे एह वर बड़ा रक्का तिरवंजेन अनेकुन्नगे दिशा करम हकीकत එහෙම සීදාක කණේලගෙන් ඒගේ සහකමා මෙදුක සුවල් නැගෙච්චෙන් නෝනියම් පෝස්ට් කො ගෙන්නවන් දෙන් අනු වගුතස් කොඩෝම ඇකි ගෙන්නවස් එම මුහිම්ම එබෑවන ෆහක් ගස්තුක මේ මඩකොල්ල හැමින්දි අගුමතරේක ජුවානු ගවහක් එතන මීඩියාගේ වසීදතෙන් එම බොඩ බේන කර බැකි ජුවානු එම ජුවානුන්න මීඩියා වර බොඩ මෙති ගුලිෆ එතන එන්නමස් ජුවානුන්න දීනා ගුලිෆ වරකනු ජුවානුන්න මීඩියා ගුලිෆෝතිකි මි තිම්බා එබ්බදාන කිනෙ හෙදියාතෝ जुआनुना मीडिया इस्लाम दीन अदे अलगोन्में इस्लामी रिसालत फोर को दिन मट्टका जुआनुनगे विष्णुमा एव्वर एबजे फैब अलगोन्में मस फैब एबजे ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फुल कुरवा फे खातिबुन नास अला क़दर अक़ुलिहिम मिस्तंग विष्णु होरी मिमवरुं एमिहुन्ना मुखातब को मामलात कुराश ए अलगोन्में जुआनुना की मिजमानुगे मी तावलीमा सकाफता टेक्नोलॉजी के वरम मती उसमिने गोले बय अगर मैं जुआनुन के ए वरंगल सिफे किए एम इस्लाम दीनु के कंतत फोर को दिनों के अगर मैं बजे एहा क्वालिटी वहां हकीकत इंगे तो मीडिया के वसीले तक बस फेसबुक पेज तक ट्विटर या आदि अगर मैं टीवी प्रोग्राम तक मिफदा कंकं ए बजे तरक्की कुरा मैसेज फोर को दे गोई ए बजे वरुगद कुरंग अदि जुआनुन बल्यागने वेने फद गोतके मैसेज फोर को दे हकीकत अगोन देखे गोतको अदि अगोन मेंगे इल्मोरी बेफोन से बजे जुआनुन एल्लेवद कान्न वा कव मिदकने एमि हुन्न एक्को एमि हुंगे हितुगो उफदि फोरे सुहाल तक जवाब देवे हिसाब ग इल्मोरी तिमे बजे इल्मोरी मिसवेगे नवन हम एकन मिहं आस दतुर वरे गैस स्टेज तैयार को दिनिमा दरुस दिफा देम दानी स्टेज अडवांति भी मिहुन्ना एना कायस गुलुमेन नो ए हिसाब दे मे दिमेन नो ए वर देरकमे ए इस्लामी जुवानो इस्लाम दीनु के तेरे गेनाव मटका अगोन में बचे वर मतिर मसकेत के कुरा अगोन में राज्य हुरिया जुवानो न कि मी जरी महिंगा मिहुन्ना कि मी ताकुंता नुजे बयके मिहुन दु कोल्लारे मुन्न कि मुजरिमुन्ने मुन्न कि मी अगोन में ना अबदुस कीवेगन तो मी नुबे सिफत अगोन में न मी इसकुरे वेने एमी होंगे कि बैग और रंगालो सिफत हिफा कि तो अगोन बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है पुलगा मी को राबोयगे गेने वेने एफआर एनक मच्चा हुकुम कायम कोरे देवन फार हुकुम कायम को अदब देवी तिमन फारस अब तकुरार वेगे बय को मी होंगे एने दिमादा हुतुर बस रद्द कुराडो इवनी मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु योडा तिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फुकुरबने एने दिमे चिनु क्या इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु एने के अल्लाह एकदंग रसूल दे के लोबेवा मी एम मुस्लिम कोम में मी के किबागे सुना रांगलो सिफ एम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फुल कुरवा फुन्ननी ला तहकिरन मिनल मारूफ शयअन एवस हेओ कमे निकमित नुकुराज कुड नमे सेओ कमे निकमित नुकुराज आदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम मी का मुखातब को हदीस फुल कुरवा फे फीका खिसलतान युहिब्बुहुम अल्लाह व रसूलुहु الرفق والأناة एहंतो खसलतान तिबागे किबागे वे देसिफे अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोबी ओडिगन्नवा ए मडुमैतिरिकम अदि ओगातिरिकम එහෙම කොම්මෙ මිහෙගේ කිබෑස දානුන් මං ජුවානෝ කිබෑගේ සුරේ ඉංගේත එහෙම අල්ගොන් මේ බජේ එමිහුන් අතුගේ ඉෆාන් එමිහුන් නගාවන් එමිහුන් රහමත් තෙරිවන් එමිහුන් හේගො බයන් කොද්දෙන් එමිහුන් ගාත දාන් එහෙම අල්ගොන් මේ මිවුලනේ එහෙන් ආලෙම අනමියා ෆෙනෝනේ මකලති මිවෙනි වත්තර කි මේ කහරන් කලිය වහදක්කාගේ ස්බෙන් වන්නුනේ ඒගොත කන්නෝ මුස්ලිම් අමුර කුරේගම් වනේ එමිහා ගාතුගේ ස්කිෆාගේ සුරුගේ දා එමිහා දූකොල්ලා දාකසන එමිහා ගෝයාගෙන් දෙවෙතෝ මසකි කරමි ඔන්නනේ
me gota algon mase koggen algon menges mujtama gori nuragon kantatta filuan algon men jebe ufawer ke kam go khabar kuriyen nergen abadu algon men dakkan je hene kes narakage wah kenno Allah subhanahu wa ta'ala ge manhajaki ufawer kam go khabar kuriyen neru nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim timan Allah ga alutakunna angawasha timan Allah ki faafa fussehumuga nuhanu mati darajek inni ghafur rahim wa anna adabi huwal adabul alim e fawga adi azab se bote bendeni azab ama egota rasulullah sallallahu alaihi wasallam fonombo muges bashiran wa nadhiran ufawer kam ga khabar devwa bekale gotuge e fawga inzar qura bekale goy enota wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin alam taka rahmatike gotuge man Allah kale fan fonobun e malgon me bajje rahmat ramzu kodde ummai mi e malgon me mi rahma e kulunu puriya nergen algon menge zuwanun gayak kore bajje algon men ama den news veri kam go wahake saw echi dannawada be news verinna wese bajje algon men ogatari go kontak kura hage gatu emi hunna alala emi hunna islami news veri egge zimmaya masuliyat bayan koddi emi hunna hivwardi news veri kam go islami akhlaqiyat ungannadi migota awon men kanta kore bajje ekan nokotti belafa me ko ecche lewniwa mina ki mi notterge me ke media ta algon men attack oggemes nuwan algon bajje rangalu nusuri bina kor ei detto media ek mustaqbal ehmema algon naseteriwan rajya media ta ke befulun rangalu huri hamasakkate algon men faratun appreciate koran agwazan kora haluga algon men islam dinuga media defa ahmiyata ege gadara ege sulukiyata ege akhlaqa mi huriha kame ungenuma agon men bajhe maseketake kora agon men dinaki hamaykane miskituge dine nune agon men ge dinaki evor shamil ijtimai iktisadi akhlaqi mi huriha kamaka golifa dinake me ekam egutak kuriyan nere mase kurumuge evvana baraki media timmana bare nune ngeto adu doktor takurar ko ham vidala bhai bana baraki ngeto algonu ema hamgam livigandiya mawlum taka badar mawlumat taka badar algonda sama ekama idukol hadam waran undagu den wagutu swara kodta ve ustaz ehnamme swauswada gotum hama sms ngolna kiyadana komare kos mikahada komas swade ngo baade war muhim swade ngeto mere meti war mi social media ge war muhim swade algonda ki mihaka endigen gole mihaki moe ehnamme algon facebook status ga single jahafiyam wariwanto single jahagu wariyen nuwana ei single mi e misala ko mihaka enden gole mihe single jahafi hedani doge me wariwanto algonu bonani misala ka mihe ko algonu koru ngani kaya ga embak pore algonu bonani nuhure ewani konchakatto ewani dogaka ege doge bunumuge asabe ne libeni marimuge kantatake ugubati ne kan libeni angenu unnane mayo halu salamatu ade sama wagudukole kudukuda wagudukole fawswade ngoti maganu kollana media ga masayka koraruga bay fahara danjehe ka maaf karwat bay fahara cover kurunje gotun khabaruga gotun namada laskore tangabade mikahada hadatoga namadu iskofia khabar laswe ade ingunanan fadang islam dinuga namada kiwana matir maqame Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawaiche alukame adi ei moment takunna wagutu kandailigen fardu kurawa fa wajibe islam dinuge rukun shahade kimu fo den ada kron jema matir rukun ei enkam namada ihmad wefa enkam ka algon me wagutu digen wan kiit qur'an ko Allah wahi kurawa fa qad aflahal mu'minun kamiyab bujje alladhina hum fi salatihim khashi'un emona ke monge namada takka tere namad ge birweti wa mi honne hama gota wa innaha lakabiratun illa ala al khashi'in shuwetir Allah birweti wa baykan noni ei war burakame gotuge onnani ehme ma emme ma gotaki namada ahmet kan dinu muslim ilmore ko sidawla fe qum ila as-salati mata sami'ta an-nida bangi gadu ma ko namada avasya gannashe ehme ma namada muhimu kan denje hen eka uzurenne ngeto den way gotaki namadu ga wagutu ebe namadu ge feshe wagutaka namad nime wagutaka ehennto uttu kuba namadu ge feshe wagutaka namad nime wagutaka ehme ma misalaka men maghrib namad irosma ko men ehennto den isha namad ko raivila ossen den ehennto isha namad waguta oma demeduga namad kurevennyam maselenne enage masakke ena kure gendiyum
එහෙන් නමස් ජමාතුක නමාද කුරුමකි 27 දරජා ඉතුරුවා කමකම එන හඳානුක පාටන් කියන ජමාතුක නමාද කුරුමකි ජුම්හූර් ඉල්ම වරින් ගාරිහක මුවක්කත් සුන්නතේ ඒ සවාබ ඉතුරුවා මුවක්කත් සුන්නතේ එහෙම ඒ නමාදුගේ වගුතුක තෙරේක එකන් කුරුම් ඒ කොම්මෙහමස් ලාසිම් වане අදි ජමායි එන ෆායිතු එකමුක වියස්ස් ඒ වගුත වොරේ ෆස් කුරුම් ඒ එග්ගුත්කව සුද්දෙන්නවා නමාදු වගුතකි හැම එකනේ ජමායි ෆෙෂ වගුත එකන් යනවා කොම්මෙ නමාදගේ සොය ෆෙෂ වගුතක නිමේ වගුත سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته